Mislim da ne treba posebno predstavljati igrača koga smo doveli, igrač koji je u našoj ligi već dugo godina, igrač koji je na kraju krajeva po našu nesreću i našu žalost igrao fenomenalno u zadnju utakmicu protiv nas. Svi znate o kakvom se igraču rade, mislimo da smo doveli dobrog igrača, kvalitetnog igrača i nadamo se da će nastaviti da igra bar ovako, ako ne bolje, a nadam se i bolje u Zvezdi kao što je igrao protiv nas. Želim da kažem hvala puno za sve i prvo ću da kažem u klub Javora, pošto kako oni me drži tamo dok ne postojem ovako igrača kao sam do sad. I sad sam prešao jedan veliki klub ovdje u Svibija i nadam se da budem još bolje ovdje, da nastavim da igram dobro i još bolje, da pomognem što mogu, što mogu da radim, da osvojimo titul i da za dobro i za klub i ostane. Pogledaj samo. Došao. Pa mislim da mogu da budem na ovaj mjestu, pošto ima neki priča da oni mi su tražili tek u januari, da hoće da ja dođem ovdje u klub, ali kako sud mi je, ne znam kako to je završio i na kraju sam ovdje opet. Nažalost, po nas nije se desilo to što si rekao. Kažem, nažalost, bilo bi bolje da smo to uradili prije te utakmice, ali opet se nikad ne zna i šta bi bilo i posle te utakmice, ali dobro, to je što je, gledamo u budućnost i nadamo se da će nadoknaditi u drugim utakmicama ovo što je uradio protiv nas. Pa gledajte, ja mislim da o uslovima da možemo kasnije, da će biti tema sigurno i drugi stvari, mislim da to nije sada trenutno sportski deo, ali mislim da je Zvezda klub i kad smo došli ovdje da smo rekli da ćemo sve transparentno raditi i tako i u slučaju Onila ista situacija, niko nikakav ugovor neće sakrivati, tako da ćete imati kompletno obaveštenje koliko je para plaćeno, odnosno koliko ćemo platiti i koliko je njegova godišnja zarada. Ugovor je na 4 godine. Ugovor je na 4 godine, ekonomsku situaciju ćete imati transparentnu, tako da niko ništa ovdje nije krio, niti će kriti. Što se tiče Abiole Daude, ne insistiram ja, kao što ne insistiram ni da dovodim ni da odvodim igrače. Sve što radimo ovdje kao ekipa i ja sam vam to rekao i pre 2 mjeseca i pre mjesec, mada to nekima izgleda da nije tako. Međutim, stav kluba je da sve što radimo zajedno. Što se tiče Abiole Daude, stav je i trenera, stav je i predsjednika i moj, i sportske komisije i članova upravnog odbora da Dauda treba da ostane. Ako dođe dobra ponuda, nije samo Dauda na prodaju, svi naši igrači znamo kakva je situacija, spremni smo da razgovaramo. Prema tome, Dauda je dobro došao da ostaje, ako dođe ponuda koju mi smatramo u ovom trenutku da treba da prihvatimo, najvjerojatnije ćemo je prihvatiti.